Kenya ngamuna ababwatani kurwa sichigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sichi ligi ao muna regionals, national super league, KPL, EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga nichinde chinyinge rero iga ngoche ya masemo kurwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya masemo kurwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etara nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori imeya Ndizi TV. Piwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis, oburoiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonkwena nabale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange babwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire Eliokonyora obokoleri bwabo batalerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, Gose, Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol Lirongo litangani room 117 naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Piwa Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Rwanda kibara bakubole muna mbara ibali mware kwamere dabara byasemere meri kware ko minyoka bali bakumeta rongo rwa gusiemya keyo aba kumetenga keyo gusiye ito mbara ese chendese ni tonda ate tuwate munkwa twakoroka Thomas Osano batolisiga cyako kutsasebo na bani mutito ochendo wato mwana ko kwa Julius Yobes Ondiek na ero mo usimu tande ko minyoka 10,000 meters 27 minutes mumbo tuwate Julius Ondiek tuwate Thomas Ondiek tuwate Esron Mukamba tuwate Philip Musima my brother John wako na nje Julius wako. Okay, so tuwate Nyakeraka Kurunyamira Josephat Nyakeraka Kurunyamira bono abanyo kina abandu bali mushinga ke itwa komana asama soesi. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligiraliwa n'ebigore byonsi Sijiyo. Ita reflect. Sinyo nimevaa white wewe. Umevaa. Kiyiga asorobotirwa bene nka ngai aza kongita ka wiri roto ngene rara batama ka watinjira koja abandika ba ekiriro ky'ubusibule na Vincent Onyancha
nase kinyoro kianyoero gikegotoka se wodi ya Nyakoi ime ye kaunti ya Kisii. Wano mwana yo iga imogere ko nyomba Jumamosi ngo tuko tobore kwikira bono iga mukoli kitore. Raire iga. Manyga no witoko witaka boka. ekiriro ky'obusibule Wonkumete garango nyoro omwana one aitire bobe paka tinse mo chanso ni chingusire nande chinachire. Boba munya to mabiro ya nsali. Babuto baragete ko butora. Nkia kwa bate na ntabwa taigoso. Onsikianda ikumune libuna Lucas na nyoro bwene bwaje gose. watetariki Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Biasana mancho maligali koruchisa mochion sioganda tabatengera muroberi wechi gosori na inchende mo Steven Captain 001 muroberi namba ya wechi gosori iga ase ronguragusi yo komurekera ali hospia gendelire ase semo ya chigosori urase semo ya Ebinyoro semo sub county ekanengo kia county ya Kisii na Nyamira tomurekere ligi ya National Super League FKF Premier League OCP tawati makachinsa mo chiti cha Europe kiwaikirano oyo no muroberi wechi gosori na inche ndamo Steven Captain 001 nyora sensemeri metandao ndole live semo ya Facebook Ndizi TV News Digital semo ya YouTube Ndizi TV News na nyora sensemeri ya X ose ya migaine karibu na Twitter toto kabuna Ndizi TV News na kuingera nche buna ndamo Steven chisemo cha Facebook ndamo Steven Captain 001 na roiga ndo wata mangio go sanga ni maite chiko sondiga ndete semo ye kenyoro wikere bosio ndora banyango bechi zone au bakome na chigosori chisekirire kirengo kerikia chi sub county randa ki entunde mbale wale barana ariko bakuirukia wendire chi sub county chiabo asa chigosori chi skuru asa kirengo kerikia chigosori chi tamwe ya kabere nyoro ne tamwe ya kabere chigosori chi rongati yabo ne gosori ye nkoyo yanchire sana na banta bange ndwate gosori ya volleyball ndwate gosori ya basketball kurenda bosori batato kerensemo ndwate gosori ya indoor games ketopanda indoor games ndwate game buna badminton ndwate game buna table tennis katia chinde ayonsi pinigera bese tamwe ya kabere ne kinge chomono orongo rwagusi Kisii county ndokore mchikosori yechi ase kengo kerikia nationals torore unanda kachiskuru una solidarity boys St Anthony Kitale Shanderema kichira ike nationals wikachicha ikagusi tumeka romo nyangongo Kenya ningoranya reko bagako bakonda serero iga ndobatire wale abene gutwara gati ya chikocha chiri cyane reko bachiko koramange sana iga sorongo rwagusi kwe mukeri gorengo ya Kisii county Nyamira county wetire brengo au babere na mbiabono sana welcome abere kege tambe sana kuronyara ko bako baiga studio kayo sirerete dinsereti ni erio maite konyo kondangira nche wori mawere ige okay vya sana kwa wana entunda yaona ya ikire na ora iga se studio na dimetito ngi somo ikebo beka chianga chia red yoro chigane uniform ya team ya Global Connections FC ko soria se eligi ya FKF Nyanza Regional League kuchinse mo chiri chiari goma korende se faide abali ba ko radi tangani na ko batevi erietari yao na ndaki ya ngikeri ya koreto na kibonyo leto kura mana yo kocha asamarita nguruka plan so Juma imanyika na Rayo coach twa kore virasi muiso ndega ya KFC ya Nyamira county mate karote bore coach abantu bange bagwachi basori konyoro mundira bate munguso ahonaro rugwetanya reko bakobo mo basori aruranda kugwetanya reko bagako bere fari kurende ayese metano makaina sana buna Rayo asika wate abuna nche ne coach atakoba baze kiwate taye sevinti basira kore se chigosori wate abayege kiguto unyare ko bakwegerera namwana yo bokocha kera nge gwete binyoro mari na roja abana abange bachandegete sana mabwat mondo ko bagaid nagi bande wa kemipire karangiza ko soye classic ya kyo coach abangonya ngonya bana bali at least ari kenyi tera agendere to ko baraskuru nsega ore national team abagonyora yabairire gasi engororo wate abana yo ikonya ko bakobe kocha
ya sana nimetene safari ntandi ko bati boli ndio sipina bwera ko bako boli na abakora kwana ko bororo ko okolira mange sana chiko soli chia bwango iga ande ko bako rwanda rense meri arira gia technical institute ko chinse mo chiri cha kitu cha genot okoli pia sana chiko soli chia chi polytechnic chi technical institute na baka torera mange nero nyali ko baka ko banere ensemeri ya coaching ya timu ya Nyamira Super Eagles ase entunda ya ita ya FKF Division 2 Vera team ya Global Connections FC igo na bato manyo bonge ore gitamanga naya akochi ngono tiragendera mono sana tibanya engane ya rira gya ningana bage mbanye maitemo na se abachibe chiko sori sengencho kunyara batebe sana mangana gichi skuru na regional league timanya ngo sori inda kicharenge na kirira gya gwikere tayo na Rayodi na turiete nyomba igari yarenge last week iri mara kwa bayenga nyore call mwari mu principal munyene rira yenero ngagirite kambori nori furonyo notaro jago ndraba mur ndesa shida teyo jasu mupira ande nonde ndenga tara uchioro ngajigora bamurabo abana barutkeri monga barige ngataba murabo mbari babe ni umuntu barto ko bagaide ngiyo banda gukora geti tweganza ni principal bakonera gande imipira yere yi institute yokora kana siya tubate weekend yo prepare tuabire rito kurangira bati agitema koremerei atizinya bodokonyera school ya imanyekane yo one week yoka yalenge gati yaye kumira na barabu na chiko suri chiko chake yange one week yoka okay want to kanda geti gari ende kano mundo medu mpira one sino ko maruna first touch yoka abako mundana medu mpira ni rimibira mugadi mtu bibiri bitatu maana abarte na for the first 2 days kabakoli trials barboka abanyene timbara ngite friend and ons nga select team yani yuna ko kona roje kuchikoera ngonye mate gari ngabote ga ina selecting ga kineri ende maybe na tikete gari bana tikete ga rusipa kego tukamenta tukabe namba tokende mipira institute yarenge siya kero to ikororo maybe mbaro na tikete mega juu that duration of 1 week yarenge nge sana korora kilo mundu maybe badina tibarenga abaya whatever Paul neri travel enough time but bardu achana warabu mate siaya au tuige toka na Thursday Friday to about game intangani no orogari our first game tonyore gori intangani Rayodi ndako trate rama rengete andake the first game wale kuode kinga for keje andake captain twana kwa roega tinjo for church institute chanya kwa bachikoera gwangu igachisa mo chiri chia siaya na roraga nikomanya chiko sori echi mbale buronge bale kwamerane institute kiboronge ya renge kwamerane kana nense mo ya Nyanza yoka usenkenye ngima ya renge kile licho ni hapo ate mipire yabo matega Nyanza Legion tu abati mpire ya renge siaya na Rift Valley bado mba abati kwenye wakiri mapema indi wano tuwatika to akito so two teams chicho waka national sio chikoba date 19 ya Doret okay unakuta kwa ngiro ya iko sori ine ntangani kwa nyara kwa bago kumeru kwa chori tuko be kwa cha Rira ya Technical Institute skuri ya chaka kwa kore ndego kinaso kwa sana chinsemo chirichia kitutu chache no mbusi ya kigogi utarai kameruka ndake gatiari no ensemu ya Rira ke konyara kwa bakigotoka iko sori ine ntangani aine ko chengeni aba mura abao batinsi ye wike yemo kwa wote ibagane ndio ko baira se friendly andake the high level intensity ego sori ene ntangani ya ikire timanya ayobune ko chine ki ukwa approach ego sori kuneye umate una bana murana umbiri mbama ite wike yemo yoka opande utinda timo maitipi kurende mwatente mese ndanyari uyikie timu yale ende getangani as a players ko confidence pagonyo the results ko game tintani aringe na orogari erige mi arenge felt challenging orogane is a very strong team na do aswetegeti the first 20 minutes nera njange target mbira neons twanyore gori first half ekera 1-0 second half ekaika the last minutes bakanyore equalizer tukakora 1-1 to in our pool arenge 4 teams so the second game yarenge induna ugenya ko nyabiri mupira mutangani nero 2-0 wote yokabereke wate confidence the confidence and one to what pressure must win but ingate yaba mura aso mupira ndio tutege to kumpira to buya kekirinya saya ratwe na keke
tukakuma piro kabere na Ugenya tukaenda draw ya 0-0 tukakora ritu kere tubata point ibere Ugenya bata 4 points oro kare bata 1 point 1 game mambia yabon ande pressure aswire oro kare akimu piro mutangani yabwire bachire 4 points Ugenya 4 points tubata 2 points kabidi bona our last game is a must win Pambara mabe tomete tukabo mupiro uyu 5-1 tukanyara ko top mpiro oro kare na Ugenya bagakedro tukakode soni to 5 points each team to abwate ndiya tuwekete mutu chuo to abagete chinyingi chikagera tukatanga ni puru eyo ndi miangira mbono kitakare pool number 2 yachukomere puru engao mabo ya renge iwa that day tukaka round 16 tukara timu gete ya ringoro ku Ugunja yagete kiro marara egachebete bitisha tibya kiro marara ko meka ebinyise bamara bachikorigere nande babo ateya ambari bagete batibintu twachaga tuyamini tumpiro ngo katona ndengo bwato atwage tumpiro round of 16 tukabo 1-0 egaikate following day abonto achire quarters tukomere timu yangoro kusikiri egotoka Oyugis Motuga in that tournament team ja personal ne coach team ya at least angete add challenge ya renge sikili first half tukapeke goal second una tukuira na iga in less than 50 seconds bakire equalize concentration aiga kanande abane baro ka separate wakeva in the next 2 minutes tukaira ni goal yedi tukapwa 2-1 autodo mpiro 2-1 ukera quarters tukaenda semi final Unasa challenge yaringe semi-final timu nere kurukusiaya asechi host yagete mupira kemamba saina bakor indu baisa sapana nusu wana rito gukora mupira twate na mwakoro yagenda musogeti kigimana siaye igageti eti kuacha geti yakorire kwote ne your strongest team nere ya biriti bagete gakwe nere akiro mpira yons ne akiro musimi mpira yons wekageti bamurabona atake coach ndorochi woitu ngataya bari kwanza ngomete pako players mwango tena bari kwanza na banda baikaranza bari ndiari batwali to na ntoro geti ntoro mwero sayo to tumeke disadvantage to beke gori to kor mupiro bato achete first half to mupiro kera 0-0 second half ngedeka ya 50 ngedeka ya 5 oga players batike gaso player maro ikaranza ndo nchondera ki coach na edre pina kingo kwa egabidi players bari mbaro na trust nga barusikitinga beka abandeke abarenge isko nabe ono barenge then to gora neke mupiro to nyare kopwa auto agete mupiro yuwa tokakora 0-0 tokenda penalty shootout ona si tina what enough time yo prepare team tokaluza as penalty shootout juu tina prepare the team way which waka chipena iwase chipena maybe a personal as a coach ona maybe njina luzi chipena juu sikuwa ni enough time ya prepare players tuchwaka chipena andake kroko la chipena osoki wata kana nsemeri ya sia timanya nsemeri ya goalkeeper ya wanda ke itajalete ko ba ko yose penalty ndio sigose players ba bata kwate confidence yo ka penalty mo watu chances chaindu siaje gatumeke chiai ekipa ya gete SF 2 saves igose ya players bane mbabwate ukorosa kurigeti na rogo gotumu mpira kura bochigali ayango be challenge sana na confidence ya fans ya changie temon maybe ndio what enough time you prepare team enough time maybe ya play at least ngonda to aringe uchimo maybe to ake final to angwa kikisi ball but asa to egete semi to waka third playoff to abwete gore mobosa asa coach njina wagete na matoke players expectation to abwate to achieve beyond to kuika third place maybe good schools like Chabo KT Chabo Umuga defending champions maso kreten sai igasa coach players bane njira bagete pongezi na wagete na matokeo tu anyalite konyora siaya matari. Congratulations sana se coach Kayudi amona nsemeri ya Riragia Technical Institute aso gwete mana kone kiona nsembo ya Kisii County teriko kwa macheche ende yonsi teriko nyara koba ko utora busuku konde kwa sese va korete biesi chosori kyanyanza na koba bagatatu bakuru second runners up ase chosori chuti manyanda ke na kichera na nungunya ka bakubo munyangongo
right ukibona rongo rwa Nyanza sema ya Nationals. Final ya dinga kati ya Siaya na Kisii Poly. Siaya ndike ku win chipena Nero ya the champions, but once babeni bacha bendo ko to represent Nationals kare Eldoret. Okay. Kuna entekia sana kurenda bono aine kocha ene timane engene kwanyo dire timanya mbose mikyora rucha sense meri ya Technical Institute chorongorwa gusene cyo nechinyinge chire na abamuraba gusi abantu babona balese chiskuro chichobo bundia na chigoso nocha buneriragi iteka omo libanyo litlaki betwale coach ire professional yakokonya ingi chiskuro chagusi chirakole erinde amatukare busibene bunebiga cyaba chigokoli biya na nyabana bale chiskuro echo banya kwa bagusirwa samara rengete chigosari. Tranyara ukwane tware are preparation stay at the last minute na maybe jo tabokero muntu ntokorega negane na maybe mini pira ya deteiga maybe nyore precaution weekend mubera negati banyara kora mazoezi kwebangera mipira yo kare next year nikiranyara ke gokonya. Okay. Tekia sana na asebani onyambono mukubatara na ito no murabiri bechi gosori na inchende mo Steven Captain 001 aigane getaseni kyandize TV agara bato gusanga chigosori kuruvono igawe kachinsa 12 nusu kwe manya mange igoro ya kirikenda taseme chigosori ese orogongo rwagusi kwene kibuna kerigento kyabire geikirano kwe manyi diosi aliage andrete na anda kerimo kurugusi ubekiro mukiase weekend ma na yeso murabiri bechi gosori na inchende mo Steven Captain 001 nanyira kuna tira kutiga isko ayo mwachomo ligari agoya bako usangana tugwetera semo ya mitandao Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News sema ya X Ndizi TV News sema ya website www.ndizitv.net konkera nje sema ya Facebook page Demo Steven Captain 001 kurende ati abali baturikeire chi mes SNSM ya Facebook na mona Jared Oyunge abatavuna korwa chinsemo chia Nyankororo nyonde mbe ya omuroberi mbe sana Jared Oyunge ndoshe igona Rebel Julius omosomba abateva tuko pamoja korwa chinsemo chia Makara igotoke semo ya Matutu Settlement Scheme chinsemo tilitia Nyamira County currently niko sehemu za Keroka Brihide Hotel anye abasali ba ye Julius omosomba asokumwekera bwango ndachisemo chia Keroka Brihide Hotel na ambia mono koba asensemo ya omorobiri chigosori na Demo Steven Captain 001 korende coach nimete na mwitende osange gutera asensemo ya oye career yao ya coaching wakindire sana noregati ya bali fast rising coaches baraba ke korende kurongora gusiba gweto sana timanya ayinkirio kigugosegeta ukira soba ngobo kata ni sema yake 5 kwanyare ko bagukira niri wikira bono Ndege tangani no ninateba kururu umuchakano ma emneri kunaja those young talents twarete igoro babaruka na at least banyore some good clubs even maybe go say isko ya Kenya go say banyore hot top clubs ibiwaka Premier League ndege tangani unanje coach maybe kinanyoro mwana myakorunzega mangote makumu assist tonyore kunachi talent ye Mara wako bori coach ndoma te sentunda ya ita kwarenga muna team ya Global Connections FC mnesensemo ya coaching team ya kinero sana kwa sema ya Nyamira kakiemye karukuna Nyamira 002 esenchama chiwa mayare konyora sensemeri kurwe county ya Nyamira ase eligi ya Rongorwa gusi eligi ya Nyanza Regional League korende keretwa cha case entundenge ni tukada kurwe sema ya Global Connections FC ya Regional League ukaswa ase team ya Division 2 ya Nyamira Super Eagles team yanki ya korekanete katia ase group ege korto karu global kagenda ensemo ya Nyamira Super Eagles. Okay, asina ro the group ndo kyagerete Nyamira Super Eagles yandangel because of good results na ngonyora group nganyora bakanski kero cha division 2 yokuru group go cha muino katindu te asobobe ari ta asobia at least kana Nyamira Super Eagles asto atemete ko konyora results noro Super Eagles na timu ngianero ya bejese ekerengo kegoro kyomupiro Nyamira se emyaka emenge ya bwangoiga kona se tunda ya ita timu ya kinkelo ra reserese kobese se Nyamira Super Eagles nkine kyo ratebe season ya koberete wikenga kiyemo obagati timu cyarigere iru essence erombe mwarenge adaki gokokora batangani goswa se playoff cyo goswa division 1 kurende yanyarekana se Nyamira Super Eagles tenyo challenge ndi onsi yororo tuatemete konyora results ndo arenga sibadi abaya barenge 4 bokwenda ko represent ase Sony 8
as a cheap playoff. You want to attempt to Rosan, but in a toja tukaenda angaende class katika coach ende arenge kuendelea timu hiyo. Katia kwanda ke hesabu ikakole kanenga kiole class ime. Second class ime sabu ikawa chake hiyo. Okay. Kone barabara gani ko bodi anda kia sevono bali no rene nsemo ya Nyamira Super Eagles gosea sevoniga nora se chiru. Sai nonda se echiro nde sai. Kimenya weather experience keri kwa twarira se emyake yetimanya ngiri oragani etimu irenchira oragani kubwatana nero konyara ko bagokonyoro ketimanya ngiri ogani ase team erinde otware peace of mind eganeiri wiki etimu esegani tikoba. According to junior coach jetindi ko chora team ngeo se team mbe as long as you maybe structures chingia e coach ile ambo team yo korega asi am good okorega asi ni team hiyo. Okay. Adema tanya hawanta bagani bagani tekubati muroveri wanya moji ko soa eligi ke woikirano waneti coach enda se sekono coach Rayodi ate bana ngoto kare ne ate chiko sote chiskuru nchirororo na chiko cha iskonjira sie kiru ko bata na skuru enda ansi onye kuganeti ya coach ko skuru na araiga enye bila biro bikoli gichinjira chiabene cyo cyagenda ndere ko simona mone semeria FKF Division 2 na FKF Division 1 ebuchiligi chiaire e coach nera aiga andaki uranyale ko bakona uskavusio gati abanda abange baroro kurindi uriro chikera sevoro na randa ketota abuna uranyale ko bakago kwanerwa na nyoro no murobiri gwe chigosori na nche ndemo Steven Captain 001 na YSM and DZTV haigano ubwasumo gusie sekano ne chigosori ko nyole merobiri ende emenge na tareka so murobiri ndo watu murobiri orumba amonere Conrado Gwesi ututo kanere na Papa Siko the bad wotevia mangaregete rumba gati ya emeroverie mengi kurenda sekono na chika kichogo sanga mange kurose mechigo sorry coach timanya bwangoiga magerio akafsi na chitese county ya Nyamira ase myake mengi na litanga tiko robisi ya bono ekoleta ama igerio akafsi ensema ya Nyamira timanya yabunia coach imkerio gochengerasi ama igerio aya asugeti chikochi chitiko rukuri kuru ase bali babo atekerengo gia kaf D uske kerenge ekemo igoro na gose kerengo gia kafsi. Ngwakira obisi enene yuri national office mbia mono sana aso korete kosi ya grassroots insa mpaka cyo ikera uninda wantango nyo kunyikera twaje ko enyora yasi grass kingia to somi amange no twagini experience yake ndo ndrete ko soma ko football is learning process ndo ndrete ko soma ndege ngote abasan sana za national office aso korete grass keri Nyamira county andengo sabamba mbarosa Ndrio ko wabarate no de FB ase gusiga atilisa nyar kunanja some coaches were around. Nimete ko nyara ko bako kwesomi anda ko rukafdi ere kerengo ga insepigyo ko be coach auche kafsi kerengo ga kamera gatia iga wiga bweru ne ko chege tangani bweru wetre biro byo esenge chama igeri aya ko idare ke getambe kafsi motinyo moira Mutinyo mo 1 month. Kafsi umutinyo mo kwe watuka kwa genda se kirasi me waso migu ko be coach engikirano na nyara ingwe ikeka ngega ne rigati ya igane ya kabere eni bonega ne iri igono kwerenda gune coach kugachekerie ko bwate uisalekia magiri kuna ya erinde wasu kekerengo kende goroti manyambu ya kikere bwe coach kurese mo ya kaf D uskanda ko so kaf C yonda ke sorongo rwagusi abangi barese mo ya kaf D kurinde kaf C na abakesa na kaf B na abakemono zaidi bali barombu ya kiboro rogo uskekerengo na gosoa kerengo kuna kaf C Inde tanya so bongo ko kabore jumo ndo maybe kaf D na kaf C bakorenga na korengere or kaf C ne ko kitabanga sini ba ko regento kaf D tanya maybe ko kor endo ya kapera se structures of football maybe gire sai kuwaka NSL ose NSL div1 na NSL to waka kwa the CAF D yo maybe CAF C maboko nyoro already coach ya NSL na div1 ose obe assistant coach ase KPL inero advantage maybe ko to CAF C kama chimwe maite no ganda takwa kugweso mi kubwate musani kubwate na kumuga kangwe nkani gari kocha
moyo anyara ka bago kinya birengo kurwa nsemo ya keriari agende kigode sengencho baguro kuja kuga kapsi muna kirwa te kirako kunekyo nabo kwachiruneri chikoria FKF kuja ka bago kobe kocha ase team ya FKF Division 1 na team ya National Super League na onye KPL nabo ko mo koji mo kocha usesemeri ya coaching staff ya timu abo ko assistant coach Shabana gatich timu chinde kirobate kerengo gia kapsi kononye kafdi timu chao chirichie vinyoroma ali timu che sub county league otache regional divwote make iko korende algo segeta kwane muna karama gere muna ya beire chikoche choro rwa gusi tigatwe soki kiboikralo tukine virengo erinde chikoja chitimu chavira chinyinge anyita kujora timu gusia iga no waza maskara isaini oranyole timu ere isko yoro rwa gusi gatia bali bagante otorikera chi message ndo chaiga Victor Omondo Miyenda anasema kwamba I'm watching live from Nairobi West. Tuko pamoja hadi tamati. Asante Victor Mtuanai. Ndo chaiga medallion 7. Mademo teteri sana Shabana hata abuna Rayodi na ganda tiko kwa timu Robi ndo chaiga Vincent Kenyoru. Hata abuna I'm watching live from Iranda. Chinese mochirichia Nyakoe niko ndani na Bahati Joseph, Samuel, Bosire Samson, Ogamba na watu wa Kigogi wote tuko ndani. Asante sana oya kaina na Vincent Kenyoru katia bali bakubati umuroberi nambaro ro tukomera nese binyoro tumera na Bosongo tumera na semetanda mwante bi captain mia ukulitaja na kumungu kwane Israeli ka message konekere kwa dikire message na beko mbera raisi SMS metandao Facebook visit news digital nasema ya SMS line terikora chavesa nyingi unocha watu me message unotomero moirio mwanchio onyego chandize TV ni aboje go terikire message with SMS line ere ase screen yao iwe 0792192834 kwera kibura ngwato iteirere aikaso mu biro cyose mwancho muriali tabete kwanda somo moko cyo tukane nsema ya kabere tabere krama rigite chikosoli chaito timanya gukira boniga ngwete nsema ya kabere guCFC mwana tali maya nsema ya National Super League ninkote asekia mwana tali maya na kirikira kwekane anyeri ya National Super League FKF Premier League ego chikoba kwa era mutimo kama kaigo ikora nature Ndizi TV obwansu bwomugusi Ikiyiga asoro botirwa bene nka ngai awaza kongita ka wiri roto ngene ara katama ka watinjira koja abantu ka ekiriro ky'ubusibule na Vincent Onyancha Nase kinyoro kyanyaero gikegotoka se wodi ya Nyakoe ime kaunti ya Kisii. Wano mwana yo iga imugire kuri nyomba Jumamosi bwo tuko tobore kwikira bano iga nkoli gitore. Raire iga. Manga uno witaka buka. Ekiriro ky'ubusibule. Wonkumete karongo nyoro mwana one aitire bobe paka jinse mo chanso ni chingusire nande chinachire. Mwa munya to mabiro ya nsali. Babuto baragete ko butora. Nkia kwa tena ntabwata igoso. Onsikianda ikumune ribuna Lucas na nyoro bwene bwaje gose watetariki Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers,
mita boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Yes! Twende sasa hiyo. Moto itakuwa ni on Sunday ndani ya Jirusha Show kama kawaida. Ati nini? Na mpasifa kama kawa tutakuwa live on Ndizi TV kutoka hapa Kisii National Polytechnic. Tupatana on Sunday na mambo itakuwa mufti, mambo itakuwa kali. Tutakuwa tunasababisha ndani ya Jirusha Show kama kawaida ndani ya Ndizi TV on this Sunday tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu kama kawa. Tupe tule tulipuke, tufe tufuke tusive. Onite top ranking presenter vini Bambe, Jiruse, Jibambe, Jiruse, Jibambe, Jiruse. Kwa majina naitwa Tom Mulate, nikiwa Chief Principal Kisii National Polytechnic. Nataka kuwakaribisha nyote Kisii National Polytechnic hata Jumapili hii wakati tunahusika katika kipindi cha Jirushe kuanzia saa 4 hadi saa 7. Nataka kuambia kwamba watapata kuona wanafunzi wa Kisii National Polytechnic na mengi ambayo wameandalia katika show hii ili kaweze kuwapa motisha ya kutembelea Kisii National Polytechnic. Bambe, Jiruse. Naona ngoma imeshika sana. lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule miezezeta zile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwatobokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura ku kibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusonze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na umocho ganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio eyo egasokya mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na wigo mbabwate video shoot asibabwate kamera cingiya ekyo kibasoka kibica cingiya kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengiya asenesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya 5 na kabiri yani 7th floor ibiyumo cyo Kisii. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Umwancho murigereria wege tasendika Ndizi TV na kwariganira somororio wege singa kama seseni ya keri tukulia Jumapili kuchakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase kuchakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kuruasa barandia ao kikoraga ensa eye moya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5
ama kenono kukegima Moyo kalira likone tene basile Moyo kalira makumya tatane basile Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere abateri au irinya gusangamu nainto yemasemo akachiziza tumwancho murigereria nonyorero request awa asogo saboko tera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakurigereria egesinga kyamasesenia wesa morere amaseseni yao Biblia kuna neema zako Biblia kati yetu Biblia neno mayo saba nyuma ya tata neno mayo jisara Buyakegema omwancho omorigereria on Dizzy TV ne rugwansu gumogusi omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio gwemisa Jumapili uchakera chinsa 10 mbakensa ya moya maragoba nimbegi ngokoretera emeroberio ye kanisa muna yarenge boigo atano amatingu yemisa gwate tariki tomoja Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Bia sana mwancho mwageli kwa ndo tekeleta sene kia Ndizi TV na nchende mo Stephen Kaplan 001 dole bobo tumokewe sene ntanga ni sanganere Brian Isoya Juma mekene na rayo dio yore ekocha obwate kerengo gia KFC kurega sorongo rwa gusie county ya Nyamira asa ona gya no ara si chiro timu ndo siegane tyo bokoreri bwaye na era murendeke boikani no kaye na gwasi koitaba andako kuragirwa rangi gukoro nsemo ende yonsikonda sewono yakorere na sesemo ya kabiri yumuroberi wechigosore na nchende mo Stephen Kaplan 001 semente burekera manga ngete chikosore sorongo rwa gusiri na manga gendrete ase amatukabo ngigase ebukeye twale chikosore chesembo ya Chisap County au ensemo ya Nyamira ensemo ya Kiswi kwarra barayi bari baranyare kwa bakoyeru kichibendera cha Chisap County chiabo ase kerengo gia Chi County chikosore chechi school etami ya kabere seke ya Kenya Secondary School Sports Association kesha kurenda sebo ndubatu mugeni ukabere aiga se studio karibu sana rojore chonje na wate vegetari yao timu ya kurega sorongo rwagusi timu ya Premier League timu ya Europe to chakera seme ya kabere Mwana captain Jasa Marita kwa Kamila Songeta ngara Europe je timu moto ni Manchester City timu ya Golia kombe mwana ndo kwa ligi ya na ndo mwisonde na ngata ndo kinirende ndugo tambe ya toko okay ya Europe toko chaka KPL Jino moto yo Shabana Mokong ate timu ya Shabana ana toko timu ka NSL jenga to kia gusi FC na ngara to itwa Chikolisan ndugo kumoyo ndugo imaninga na botora kale NSL na to kolomukia kucha wangi ndia mwana sana kwenda sekono mwanchi kulirit kwa mrege chiko suri chichi sub county krengo kia sub county rayo D na SM ya Camelas ndoroche chabira semeli ya zonals na entunde tima jo sino kwa chiko suri chichi kwa chikwari ni gwese county ya Kisii krengo kia nationals
Corozonals pressure iri iguru corozonals roche onye kurwese zone otira ne sub county tare ya moment ya yemo timanya Mr. Rayodi keliora tebese chikosonya kwa bati yose chikanya kugie sub county yote bachiskuru cheito chia chakire iganga yokorandake twanyore balibare rukie bendera ya Kisi na Nyamira chitimu chile chinkomu kiratukia na kikengo kia nationals Semi pire school sa ya vile mekongo mono esengencho nationals yoje koba iga muchio obosongo iyo kire school etete uja wikirani nyari kwa kumupira nseme ya bosongo nageje mipira kongerete nsari okay bia sana timanyanda ke Camila kuri chientunge ye torrese egosore kubatu moneo kwate gosoria enko yo na ase miaka ya bwangoiga kite mkurasoro ngurwa gusi ntira kore biyegere ko kia regional kore ndento majika ke montoro chitimi ya gesava kwa ke bweto masana na wikase ekerenko kia regional swaika chi semi final kore le Kisumu Day ya rakabage ko baingera ya twikese severi ya chi final baronde ko kwenda semo ya nationals timanya enkiora tabigura enko ya gusi mona mona semo ya chiskuru asiri chiskuru cha gusi tema cha simura ne to gutwira ekene ko akara ya to akoli lakini mwati maninga erangie pagani bago chakaminto wache weche yorora funtundo hiyo ibone kwato opsinga abana yeto bago simba chebega semono inde ke to no shabikiaga yege titwa yange timito ya gusine roro ndoka na shabikiaga bantu bako usko manchiko na nyaye tinda sika na wote byandake eskuru so metenere ikuru so rongo rwa gusi na enga kieyo machibwa eskuru yao na kiarenge miaka yao na vera bana ki miaka yao inu mwale kumukigore eskuru ina se kigosoria sebone achire magega osenga kia inu mwale gutige eskuru inu magega sebono eskuru inu mbiye kujara kabage gokoli na wote bya yonsi pia ndake eskuru yao nereri kaikware gosoma inkware gosori kuna nje jana na gasomete sigisi eskuru ya All Boys Jackson na gasori egosori enkomo egosori yemesa ekorokuna table tennis egosori na kagosori na nitamerega kiane kiskuria nensemo ya regional singa kieri orende wika regionals kamera na aba indicate bakwa table tennis tulkorra kele bia SMS yumo piro gosira rende amarana kaerera abese kerenge kuna wote bia semo yao orejera munesemo yes sub county ya Masaba North chosori chia sub county nyare ko bachikoba asensemo yeskuri ya Matutu secondary nerera nyare koba ge kwariga ni chikosori yechu ge kwata ne skuri ya Nyakongo Boys na para ne kirengo ge chi sub county asensemo sub county ya Masaba North na utakari chitabit ko ya Jumaine na Jumatano tariki 11 na 12 wiki rebosio yunensemo ya Masaba North na kire kwa ya kapengo re chikosori chiranga ni wensemo ya Matutu secondary na mone gosori yenko yo ya baiseke tuare gosori ya volleyball na gosori ya netball njari gadigu ensemo ya Matutu secondary school ensemo ya Masaba North ensemo ya Nyakongo Boys kiosori chira gosori gwesege tigia school ya Nyakongo Boys namona rugby sevens rugby abasori batana bere kerensemo last time ntawate rugby kurenda abasori 15 kerensemo tuare gosori ya basketball abasori batatu kerensemo tuare gosori ya lawn tennis egosori ya table tennis amo na egosori ya badminton na chira besemo ya Nyakongo Boys kurende SF chigosori chia enkoyo yabamura chigosori kwase eskuri ya Iranya Primary igeti kiago na chigosori chira besemo ya Masaba North sub county kere komore keranda ke semo ya Soka Boys chiskuru chira SS chigosori yecho na mone eskuri ya Ria secondary school eskuri ya Matutu secondary egos kimene getanga nikira gati ya Ria amona Matutu yasorera fruit ko ya Jumaine kuchakira chinsa isato ndware egosori ndware kimeno kedi gati ya Nyaivasa na Mochenwa yunensemo ya Soka Boys esemeria Masaba North sub county semo ya Vaiseke Soka Girls ndobate Omoyo Don Bosco Kerongeta nensemo ya Riyabe roteri yabe bagwe tumensemo ya Bamura ensemo ya Vaiseke katene timunero egweto masanya sekerenge kuna chosori chorsi rasori guchita kemerongene keresemo timanya nseme ya Masaba North Nyamira county okorwa chiskuru chitwa kwaneire menjura tebe igoro yaye ko kunyoro munyangongo Masaba North sub county ese Matutu ese metandao ya tesire sana egwita bantu chigoro chinyinge sana possession pare bija sana timanya njura tebe igoro ya Masaba North Rayodi sawa Matutu ya well prepared of mbaja gade mapema mpaka saa but mipira school abura we frustrated the last minute aseki maybe yo waka tiktak
Ondori utaje tamit mpira la wake box ya mpira box ya mibenyo zene kwa ni goro simene chipena yono ka oso akili igasi mipira ne mekongwe kare neva last year ke no arenge matutu bado ndo awete same pool na ali yabe pero kanyaro kwa redro igo mpira karo mokong me the best team win Timanyanda kikiraguri ya nsemo ya umwako ita baliba yorugite bendera ya Nyamire nsemo ya bamura baiseke nkoyo ikiora eresira gukora kwa bona kiba kolete akiruraganie baliba ruke bendera ya Nyamire kiribonte bainyole ese cyosoro cyendule cy'skuru ase last year geto aringe nsemo ya matutu iskunjero charinge chingia mono no dise kana temere chirigereri ne chingia chire like an example timu na kekano ninge arengere last year ninge arengere to na orotwa agete 0-0 timu na gekendo ne to na orokwe final tukavaka 1-0 bado na bayabare igo ase Nyamira County mepira rosa ina makongo tunya ku predict ngoja kwenda regionals. Okay. Hata una egetiron kera regional chinsemo tirichanya Nyamira ikomorikira machivu korwase ensemo ya chinsemo aochie county ya Kisii kireko ensemo ya Kenyenya zone gateche skuru chia koderebuya na chirichire gosorie kerengo kia chi sub county level essence kurensema ya Kenyenya zone skuru ya Kebabe amone skuru ya Mochorwa achira essence ya Kenyenya sub county na chichi skuru turanya reko batokoro na nyorobuna skuru buna Kebabe ni gwanya rete kobe gikore timu ya Kongo chigori nya sebosa igorera igaikuru na Mochorwa chigori bera sebosa Mochorwa igaikuru na Kebabe chigori bera sebosa igorera bakagenda makali chigori bere ne skuru ya Kebabe tukarage konge bakwenda makali chigori bere na barabu ne skuru ya igorera Mochorwa ikanya ikole timu ya Kongo chigori sana sebosa eyune kuru SSM ya Kenya sub county Kebabe na Mochorwa ajitara kwa batakora SSM ya sub county asoba ngumrekera SSM ya Etago sub county skuru chiranya kwa bachikobe kerengo keri gia sub county na skuru ya Mariwa amona ndonyo abubeto miri sana abutura nareko batokorora bakogosoria se kerengo kirikia sub county kurende kuruchinse machirikia Etago South Mrango mancho mageri tudo kwatiri kiboikira ndo sori chechi skuru mwana mwana grasi kerengo gia sub county kwate yuna nimo basori nango nana kiba basori kurende nyira SM ya Kisii Central sub county chosori chinchiari gani kuchinse mo chirikia Nyantrago Stadium echine chikosori gwe SMR ya Tendere Grounds gatie activity au turabwatie so bwan kwa chikosori steo kolengane timenke dioraga ni korwase SM ya Kisii County nero umwakweto kwa range saba kwa ikopaga timu chiri chietomete sana kurende tundeye Kisii chire no chegeti ngoro sibukera so bwango ubanyasi bwatakire gosimeku igo wekara batote abuna account ya Kisii muyatore bosigo kwa njo soleti kia national sinchoraga ni Kisii County ekore erinda tu ari chitimu chwato bwamereri obotinde ayi ntunaga ni county ya Kisii ekore aro chenage ti basimikiro bonyasi agumbu yana so simiko bonyasi nande ni tukeni kelina ki kera abantu twatuje bikimupira mwaba hambo time basha bikimupira bya nande ni tukeni kera school jetu yako sekere moko basoria mwate makolia coaches about experience tuni abana bitu kujana kilo mwana kana ageti na umele timu ya Kongo na matenga na so bibia kina kindame Mbia sana. Kwanda mwachiba tudiara mara kita chika sori chechi secondary limbe ngoso machiri message chaino aseke getali getambe evi ya Nyanza Regional League lege ndeteko bagi kubwa tanse evi kiaita ndabati kuno gati timu ya Mayaka FC pale gosori ya mwana Mosora aseke keri kia Nyaure Grounds nese kibane kyo tukare timu ya Mayaka FC kanyoro bugui wegore ya masibosa ya konyire barabukokei umwanganyi gati yabo ne timu ya Mosora tanga inase Rombia Zone A koleta timu ya Kisii County na Nyamira mwese Nyanza Regional League ko tigara chipointinye Irabuna Mosora mbia bata kuri muchakano kirabono kolende Mayaka FC ensema ya kabere ya second leg alitwara rabona buguchaka gwetu makibwikirano ritukori yankyo kwera rubuna Mayaka FC batore kroneti ya Global Connections RD Global no warenge ese mo season ya eta ikolo chikimano ya Mayaka FC na Global Connections kimina negigare kongu sana lakini timu na Global Connection timu chirichiri goro yanjire uchichanye nyara kiri mupira unoyu Global mabeko bua senge njo the experience babwata se ligi plus babwata matumaini yogo top asuke kikengo kigoro yake
Totiara anaye bado rayodi ndoro che ligi ya FKF Division 2 tote ya kwera se chisemo au Chechirombe na ndoro che timu ya Vikas FC na rera na kopa gati timu chirichira agosori ya sensemo ya Mini League amune timu chinde gati yabo timu ya Gucha Stars FC timu nyanda utwara Vikas FC oswa se emuro buri timu chinye chira rwandile ko nyoro kunyanko ko sema ya Central Zone inki era lete kikeni okonge gose ko robien entunde ya Mini League. Kerongo kombe Mini League ni ya last year ili abote ichuni Manyata na Kurubaxi Redifon sai mona Baraka Losses semini yabone ega nere teringo mono ni yaringe ntangani ibone timu yibangire biyamo uko ibanga owikerano abira nyare konyore njerere ngororo yoko so adifwan Manyandake krokori yandake nsema ya Wakamila Strongo Rwagusi tabireke itando tabwati timu ere semo ya Division 1 etundeye andebune mwako oliyo etete etawati timu ya mwaka kurora Rwagusi echokwande semini ligi ya renge chuni Combined FC entunde ande tobate ya Moyoka timu ere Bucha Stars FC timu Manyandake entundeye Strongo Rwagusi tutwale timu ya semo ya Division 2 Division 1 ni na imani round ye banyale timu ya mera nyaka bakego tira yalinde kitimu cyagusiye kara chikoba kinyinge kigo kirikiase kirige kiga enduno mu kusedo kuiguya mnoroje KPL tuwate timu ya Mashabana ene tuwate timu ya mo tage tuwana ni ndiyo kuganga kere timu ya kirase tutabona ni senya ya bakego tira kigoro na yi kinde kikurumse anya na iwatari bakolia kinde cyabaki anya kwa kigo cyana kwa nkiko nya kwa tuwate timu kinyinge to support kwanyara ngabono tawa divided all the best at timu chikororo Rwagusi timu ya Gucha Stars FC tundere bose timu cyagusi ga kimotware prison yengiya motware swine yengiya ubeke management nemi kerano ebitina mbi chaka usembi bororo kire kiri kichiwo chaka etanda ke kurani mara timu chirongo Rwagusi gotamira ne boko mwase Chirombe chire ase ligi ya FKF Division 2 anda semana kubekere ligi ya National Super League meno aombia ko solidero agati ya ndeke gani kiabire mne timu ya Mara Sugar ina kiriri bagale ya masa ya mwaswa ligi ya FKF Premier League magi gayo ya rakoba bakobwa ikimeno babwa terero Mara Sugar bariko de timu ya Celebrate Lions segati kerkia Awendo Green Stadium Mara Sugar banye komonta Celebrate Lions ya tore mechando sani ntunde yichugolinye asevosa ama chibwande Naivas FC ko so libaringe na MCF nekimeno kyalenge una onye Naivas FC wale utagusireke bianeke nange timu ya Mathare United na Barabu winonye ligi tara na ngombe nyoro bagari ya kabere ase ligi ya National Super League yale kwa wali waso Premier League kolende bono wikiganga ya Mathare na ndesuke bosi ase wikire bosio ase timu ya Naivas banye ikore timu ya MCF gole ya Masevosa darajani gogo ngoso libaringe na Migori Youth wikira bono Migori tara kora bugia mwana mwana komoleta coach renge se timu ya Shabana Sami Okoti wikira mbandira machigo maya ase darajani gogo waipure gole ya mo Vaipora Migori Youth gole ya Masevosa timu ya Kisumu All Stars koso libarenga mo na timu ya Vihiga ase kemianekyo ya Makaria gole ya Mombasa Stars magandete koso lina Kibera Black Stars ase ukarabona Mombasa Stars barevosio gole ya Masevosa chitekense sana chatigaire kemenako kwera kemenano ligi ya National Super League machibande hatari yoko kwa kina Segusi FC bariko kwa gani gunadimba Patriots ase kemenekyo Tare timu ya Gusi FC kubu nechigoli yankundi chigoli sana Sevosa timu nyama chikwa ya Rayodi ase timu ya Gusi FC kaya kwenye beke timu ya ndete kurondera riba gari ya dewe kere ligi ya National Super League ase Gusi FC gneke kibuka kenene sana ase community most ila ase our young players abaukina juno kusaba kwa ndi yango nyarekana Gusi yate meti gare National Super League na next season ibe banke Ewa sahi chances chabujigendrete kwira nanze juisa kurigere ya CTP timu ere igoro ya Gusi banye wete 5 points and timu ere ya wiru mupira mugwate ile sahi wete 1-0 wate Mombasa Stars higo Gusi tia both some challenges but this the high time abantu maybe we karanza but me ukonye team challenges baje kurigere season yere parene kiba ko next season bakore biyamon Singakia cheche tukomerekera se ligi ya FKF Premier League kende ento wati meno semo ya Premier League senga nchukatia baka Premier League abande mbara se timu ya Harambee Stars ere chinsemo
abagosori ba Harambee Stars andake bakogosoririe nse ya Kenya sibe muno via FIFA World Cup qualifiers igon ewikira eregosera litarare eligi ya FKF Premier League kuyanirira timenyese omonga kibine ya Camilas imishabane gwente gokora tigarete muno bitobyo kabitigarete kerekebone finali ase shabana koronera liba gariaye dogo tigara ase ligi ya FKF Premier League Aisha bana ni ntwara kora ni go bago koro mu kese ngecho wetu kana ngene sel era beki boke kerena asna tu chifari stiae ando tanga support kerena sel go bana ko ya ni mate pamzo ni mwegene ni mate ngira sel chokora kana ningia ngora bari ko ba ngira bia banya ka ba to sagalia matoke arama ya irinde shabane tigara ase KPL na lizo ni go cha kio bono tutaka bono kurwanira ngantu ile kambi ya Kenya KPL ya Rayodi tawate Bidco FC Koneto chakana FC Leopards, tumekosa na Bidco, tumekosa kibino kyo mwali turawe away, sehemu ya St. Sebastian Sport Pesa Arena, isturakosa na Mulanga C, kibino kyo mwali mena hivyo siku tatu na kyo viroche, na nde na vigo chukua Shabana ngutigara ligo steli gotigara. Sime pili tatu yonsi ne mekong. Se unenje coach mpirate yango teboro muoro. Physical area of the late. Matokeo banyare 40 paka baretire top 4. Na Bidco same na Mrangasil bano baba third crash kirkia fans hiyo ndo nango saba Shabana tuchakurumibia se fans tobe kama sabo kitoa bekira masabo toba bamo tukwane ni one voice na liduranya ko timu area tigaire ase Premier League igasi mi play tato at least onyo reach point 7 tonyere ko tigara ase Premier League tumagwe banga next season Branke via ye rayo dia na to teme ese vitatu nye chipoint 0 tora yiri chibe chipoint ibiri chio kaja fule moko ngenda makali konde chance nya leko bachikubu koranda ke timu ya Shabana FC ya tigaira se ligi ya FKF Premier League na masabaito kuna etigara se mevi na tauna Shabana tore bobe kondo mwancho muri ya saboni gato murekera se timu ya Harambee Stars aburi kule bara bateke menno Yoko wasoli ko imeno lebo bien tuya katatu ase World Cup qualifiers group F na ase keno babu atene timu ya Burundi proje timu ya Harambee Stars bakogenda gusia batangani kurende kitaka choma yale kwa Harambee Stars ikubo buyibwa ko gusira magekane ko kwera makali kati ya timu ya Harambee Stars amo na timu ya Burundi teatore chibichache ya Maseyemo kwa rase kemanekyo Mbaki achira chikuchakorwase ekimene kyo ndai kamila askar kode kimene obneke ekimano kedi abatukira abanchi bechigosoli baro chibune timu ya Kenya babwate advantage ase timu ya Burundi ase kimene koko na chigosoli chia friendly timu ya Kenya ya twara ngaya na kama ya gokolia kurende tukarra Kenya twatoro mupire kigetambe twatwara mabaga mange ntonya tumeka kurende timu ya Burundi atwara mabagabe atumeka ile moguya na tukaenda makali enti yatubekire chi step chinyige sana magega ase kirenga gyo ko science ya World Cup kero kogeria timu yetu ya Harambee Stars bankwega chigosori kero bagosori mbya baba kumupira rugi chigimu cha kurumaga timu ya Harambee Stars
Ngaba improve kurwa maega na yakire. Wana ndio yake na Burundi ndo wate chance nyingi chuko kachigori mupira twagete kujara kinire ndo matekere byangire ndiko byanga. Kino mupira wake tunomia nani ngwate imaninga mupira gocha kugasa na ndio Kenya inyaka wake washirikia se kombekio. Machigwana ariko kwatuke ikira twase erobe ya group F na se etimya Ivory Coast bara ya sense ya group F ikira bona gosa ribarenge na Gabon na sikibane ko ko etimya Ivory Coast ya konyora obibegole ya masibosa ndo ya ko etimya Ivory Coast ko genda chipoint kianda wikira bono Gabon ibwate chipoint sano nemo no bara bakabere Kenya na Burundi obata ine gatatu na kane wikira bono basi wekira bona bate chipoint inye asense ya erobe ya group F ese coach Eugene Firat na bata matuko bakeigo bosiwe kimanotora beto botwara na etimu ya Ivory Coast kimanenge Kongo timanyenki abanta kole kurubona wikireke menekyo oranda ko etimu ya Kenya dura ni wase mrekonde wansi wa wasa World Cup etimu ya Ivory Coast ne timu ngom sana kimanyenki ka uchi kwa basoli sengenjo barina bakienko yo abakongo na bamatinga ntubakora igabona se kocha ito ya Kenya Eugene Firat ngento na matingalina abamara bali baita bagaiti buya abamente chisemi na ndi ekento kyamana gainga aba confidence inga olitoko chiko face no montomo kongo lakini bona toka na turute nkundio bwa yema tenkundio bale mbesana igabona toka na turute nkundio bwa ani mbwato kwegenanga nkundio bodo chikulte bakatuweke myaniki Anataka na vitu kwa wasa lese ya Kenya bimano vitu bianca esengencho kirabona ndo watigeti ke wate birengo via CAF bio kwa digani chawasori chia ekerengo gia CAF kirabona na kitodese ense ya Malawi no to kofali ndo vitu bianca kwa kirabona abandi nabate buna ekunjere tada ke timu ya Kenya kunyara ko bate kutiyabwa kumano kiabo kiaigo sengencho nyegeti kelingo aroje Burundi yabo atabati otevi abangi wetani Kenya renge timu yanka tena kando nekyo ensemo ya sport selection ensemo ya coaching tactics bana basinonye bekeri imocho wesitu natora atwale na Ivory Coast una wa kwanire about my advantage to Misiri neke bokikana na se timu ya Kenya jukero ku mpira wo mno banta advantage ya fans nekike no kenaret iwe inedi dikoso litanto indu yakabara somo pia usikona let those friendlies to just a guru like friendly ya rush to have it called the last minutes same ya penalty aziki mtu aringo wagini game ya Gabon to aringe go de mumutu ajabaga equalize bakatuita 2-1 same ya penalty aziki game ya Burundi igo se coach Eugene Firat liginda bonda kuno team maybe mapema se team ya shida bwate those concentration oche ya last minute amara abango bale ba miss igo atema se matkaya tikate masinin tema koge kubalete confidence concentration yeyu tugana mpira UFL Coast nyondore well prepared of na ndio yakabere ase naro chonde ka work mpira 20 minutes akasoka maybe ngiferati maybe ndio Firat ati Austin yako maybe chete okara cha kama maybe ende kiyo kango cheke carus maybe players maybe timing na kiabe keti mwinda to more confidence kutobwa juba gorge onyo yosoire ndikate maybe tara akwa turujindu bamba that advantage igo abana bamurabaria ange ateme kuba guide ndiko bate maybe ere ndiko bakonyo mpira wa FL Coast mpira karo mukangusan if we lose that match automatically to have disqualified ko participate World Cup to time ndenga kiende Matege rankira rona mara bate banda ka sense ya Kenya kan no kolenga rianda ki wasanse ya World Cup turarona nyo qualify simen na African Cup of Nations tote marake ibana na vya sekafa senior challenge toko libya ndeto kine kuikae kerengo kyangu sikondi metakuta semo ya Harambee Stars neking entumono marengete sport selection kola dali siasa nyinga se team ase kambi ntrochili ibana ya Kenya kegokina sana nakira basuri abange bekora semo ya Kenya bakorangirigo gwero moyo bali bagutigara panyaguite marago kimamete naki korrekana tole korenega kienyinde tobe ndo kurikani siko na basuri ba Kenya na botora ito moyo bali ba Kenya ustu ito moyo bali bakurisiko andake barabe gwato manyo bonge gosepa rodire binge korwase chiligi chaisiko bakosore kule mwanche borera sebono tambore kere ensemo ya amaminyoko bene na amamirino bene ariganiri na ensemo ya Ekebekia Loop na ensemo ya Team Amani arabe ensemo ya Hell's Gate imea Naivasha msechu wikibere korubona sema minyokaya akolenta mawa mirani koruchinse ochi ya East Africa
Aminyako yengenjo yensemeri ya Chinyange bakoyera kwa bagutimana nimete Naivasha amanyekanire sana asensemo ya amaminyoko sensemeri ya Safari Rally kuri na Sevono amaminyoko yenya Chinyange na bensemo ya Naivasha yaje yugwengana kurwasi abarigani bechikosori yecho cyabese cy'wikibere korbono. And I'm the Chief Operating Officer at Amani. I'm very happy to be here this evening with our partners Luke to launch a club's initiative and help more people get engaged in the sport, particularly at the upcoming Hell's Gate Naivasha event. The first two events of the series at Tatu City and E10 were quite successful in that we managed to have upwards of 1,000 participants so far, which is an incredible number considering that we are just launching the series this year and getting Kenyans and East Africans onto gravel bikes and explaining and teaching them how this is a safer and more community-driven sport because it's safer off the roads, and like you can go out with your families or your friends and you can hear each other while you ride and speak because there's no cars rushing past you. You have the peace of mind, you get to explore new places, you can ride out, camp, and just ride back from where you came from, especially in Kenya where there's like amazingly cultivated lands where it's like an infinite amount of gravel roads that you can explore and have fun with like your friends and partners. Very excited to be hosting the Naivasha Hell's Gate event because it's the first UCI gravel qualifying event, which means all of our talented young athletes now have the opportunity on home soil to be able to take part at the Gravel World Championships and score enough points so that they're not far back down on the start line and have a chance at actually competing against the best in the world, which is the purpose of this whole series, to elevate the sport in Kenya, get more people involved and grow the talent pool that is for people to choose from. And so in that we're going to have a race village where we have various activities for every kind of person, your elite cyclist, your weekend warrior, your beginner, your kids. So yeah, we invite everyone to come out and enjoy the event. You can register for the event on the website at www.safariraceseries.com, and it's free for spectators, so make sure you bring all your friends and enjoy an amazing weekend camping on the Lake Naivasha shores. Well, because we are trying to, at the same time as elevating the sport, trying to present Kenya as a global cycling destination, and what better place to do that than a national park. There's maybe nowhere else in the world where you can do a race inside a national park and have zebras and giraffes just run across you and like have a safari while you do a race. So it's something that like takes people aback when they actually experience it and hear about it. So it makes the perfect location to host the event. What do you think of forgotten? You talk about registration, you talk about socializing bikes, you talk about the past races, you talk about your preparations. No. Why gravel, you said? So gravel cycling is one of the fastest growing kind of cycling out there, just because of how inclusive it is, and the spirit of gravel is very inclusive in its nature, in that it welcomes everybody of all abilities, shapes and sizes, backgrounds. Like, it doesn't discriminate in who is allowed to stand on a start line the same way you can do in a marathon. And so it poses a perfect kind of events that we want to have and like encourage people to be a part of, because it rids us of barriers that have been embedded in the sport and create very hard challenges in our young athletes to be able to get out there and race against the best in the world. And so it's the perfect pathway to elite sport, elite cycling in the world. And yeah, we hope it takes the world by storm. Hi, and I'm the Chief Operating Officer at Amani.
I'm very happy to be here this evening with our partners Loop to launch a clubs initiative and help more people get engaged in the sport, particularly. Chomarira ndake na mamnyokara bechinsemo chiricha na Ivasha kwa na sekono manchomarira tabere kene kya UEFA Champions League kya gosuliwe weekend ya eta abange bakakwati sana gati timu ya Borussia Dortmund yari konyarigania timu ya Real Madrid abu magaye kemene ke baringa abanyagongo mara 11 ase kya gosuliwe sigeti kya wemde kemene ke tukare timu ya Real Madrid ge konyora obo buibene ase ikimene kyo obo buiwe chigoli vera sebosa obo agitesko timu ya Borussia Dortmund tetore chichema sema kurensema ya Wembley Stadium, London, England.